Hej, velkommen. Velkommen. Hej. I var der min support, hvor vi har en fællesbekendtskab. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Muslimani, Jevreji i kršćani dijele ogromno duhovno nasljeđe koje proizilazi iz Ibrahimovske tradicije. Naša vjerska učenja i naše duhovno iskustvo zahtijeva da savladamo zlo dobrim. Mi se sjećamo, ali ne sa željom za osvetom i mržnjom. Za nas je sjećanje molitva za mir i pravdu, kao i posvećenost toj misiji. Samo u svijetu mira i pravde za sve možemo izbjeći ponavljanje grešaka i stravičnih zločina iz prošlosti. U genocidu kojeg je izvršio srpski agresor nad Bošnjacima Srebrenice svirepo je ubijeno preko 8.000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Zato smo danas ovdje da se zna da je istina naša snaga, da je pravda naša sudbina, da je ljubav naša nada, da je mir naša poruka, da je Bosna naša domovina, da je Srebrenica zvijezda koja budi savjest onih koji dadoše mač nasilniku da ubije nevina čovjeka koji kroz plać govorio: Stvoritelju moj, kome me povjeravaš? Strancu koji ima dušu, ali ništa ne zna, ili komšiji koji sve zna, ali dušu nema. Allahu milostivi, podari majkama Srebrenice sabur, prijateljima našim volju i snagu da nasilnicima oduzmu mač, jer plać nevinog djeteta je grijeh kojeg ne može podnijeti plemenita savjest čovječanstva. Allahu svemogući, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog, alejhiselam, pokajanja. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovim, alejhiselam, pravovjerjem. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj, alejhiselam, lađi spasa. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musaovom, alejhiselam, hrabrošću. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom, alejhiselam, ljubavlju. Ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom, alejhiselam, željom za povratkom domovima našim.
Bože svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi, učvrsti korake naše u istini i pravdi, osnaži volju našu u bratstvu i slozi, udruži misli naše u domu i domovini. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikad i nikom ne ponovi Srebrenica. Sjetimo se srebreničkih šehida učenjem Fatihe i minutom šutnje. Fatiha. Alhamdulillah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Hvala. Ja sam Zumra Šehomerović, članica sam udruženja Pokret majki i enklava Srebrenica iz Žepa. Prije rata živjela sam u Srebrenici i cijeli rat sam provela u Srebrenici. Rat sam dočekala nespretno, ne znajući kome može napasti. Razmišljala sam da nema niko pravo da uzme moj dom, moju porodicu, moj grad. Ali nažalost agresijom na Bosnu i Hercegovinu i na moj grad 1992. godine ja sam se prevarila. U aprilu 1992. godine u grad Srebrenicu došli su Arkanovci, Šešeljevci Srbije, četnici zajedno sa mojim komšijama Srbima, počeli su ubijati muslimane, pljačkati kuće od muslimana, paliti iste kuće u kućama, se zateklo stanovništvo. U gradu je vladao veliki haos i strah. U maju mjesecu 1992. godine, bježeći pred četničkom kamom, u grad su pristizale velike kolone izbjeglica iz Bratunca, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i svih mjesta iz Podrinja. Ostali smo u okruženju. Okolo suda su bili četnici i agresorska vojska i dan i noć su nas granatirali, bombardovali. Iz migova na svakom koraku je bila smrt i puno mrtvih. Ostali smo bez struje, vode i hrane. I od 1992. do 1995. godine, pored stalnog granatiranja i bombardovanja i ubijanja, počelo se umirati od gladi. Taj period je bio veoma težak. Umirala su djeca, starci, jer njima je bilo najteže podnijeti glad. Kako bi preživjeli, morali smo jesti od onoga što nađemo u prirodi da bi se spasili od gladi. U aprilu 1993. godine u Srebrenicu je došao general Filip Morion. Kada je vidio stanje teško, odmah je htio da se vrati. Ali mi smo ga spriječili tako što je stanovništvo Srebrenice napravilo barikadu na putu i kada je vidio mrtve bebe od gladi, ostao je u Srebrenici. Tada je Srebrenica proglašena demilitarizovanom zonom, zaštićenom UN-om. Tada je Morion obećao mir. Rekao je: Srebreničani, za vas je stao rat. Bili smo srećni, misleći da je to stvarno tako. I nakon nekoliko dana u grad su stigle mirovne snage UN-a, kanadski bataljon. Poslije kanadskog bataljona došli su holandski vojnici i njihova misija je bila sve do pada Srebrenice. Iako je Srebrenica bila zaštićena i demilitarizovana zona UN-a, i dalje su četnici granatirali i bombardovali stanovništvo Srebrenice.
6. jula 1995. godine počela je najveća četnička ofanziva potpomognuta Jugoslovenskom narodnom armijom na Srebrenicu. Novosadski, Užički i Valjevski korpus zajedno sa Jugoslovenskom narodnom armijom je napao naš grad. Bilo je malo i otpora, ali nismo se mogli odbraniti. Holandski vojnici koji su bili u svojim osmatračnicama su se povukli u bazu u Potočare. 11. jula 1995. godine Srebrenica je pala. Stanovništvo Srebrenice tražilo je spas u bazi holandskog Umprofora i preko šume pokušavajući da se probije do slobodne teritorije u Tuzli. U Potočare su pristizale većinom žene, djeca i starci, misleći da će imati zaštitu od holandskih vojnika. Ja sam sa svojim suprugom Omerom Šehomerovićem pošla u Potočare. U Potočarima, u bazi UN-a i oko baze, u krugovima drugih fabrika, bilo je oko 30.000 žena, djece i staraca. Ubrzo su u masu ušli četnici i odmah su počeli odvajati muškarce i dječake, te silovati žene, djevojčice i ubijati. Nastao je pravi haos. Ubijali su tek rođene bebe koje ni ime nisu imale. Najgora je bila noć. Četnici su ulazili među narod, silovali, ubijali, tukli nas, a samo čujete tihi krik, a tek onda u isti tren svi ustajemo i koliko nas ima i svih nas se prolomi toliki krik da se mogao čuti bozno dokle. Zatim nastaje tajac i ponovo krikovi i tako sve do svanuća. I Ratko Mladić je došao i rekao da ćemo biti prebačeni na slobodnu teritoriju i da nikome neće faliti dlaka s glave. Ali ja dodajem, nažalost, falile su glave. I na tome putu do autobusa i kamiona četnici su odmah počeli odvajati starce, muškarce, dječake, žene, djevojke. Otimali majkama maloljetnu djecu i odvajali ih. Ispred mene su odvojili ljude koje sam poznavala. Dječake koji su imali 12 godina. Majke su molile i preklinjale da im puste njihovu djecu. Borile se, vukle djecu sebi, a četnici sebi, ali su bile bespomoćne jer je više bilo četnika uključeno. Neke od njih majki su bacali na kamione za deportaciju. Naša članica Nura Muminoj sa svoja 2 maloljetna sina molila je četnike da ih puste i davala novo izgrađenu kuću u Potočarima, ali četnici nisu imali milosti ni za koga, ni za njena 2 maloljetna sina. Prilikom deportacije četnici su odvojili i mog supruga Omera Šehomerovića. O tome je vrlo teško pričati. To stanje se riječima ne može opisati. Šok, bol, nesvjestica i opet idete dalje. Mog supruga su od mene odvojili 13. jula 1995. godine. Ubijen je u Kozluku, u masovnoj grobnici, nađen u kamenici kod Zvornika i okopan je u mezariju u Potočarima 2009. godine. Srebreničani su ubijani na najsvirepiji način. Ubijali su gladne i žedne, mučeni na razne načine i tek onda ubijali. Njihovi posmrtni ostaci su zatrpavani u masovne grobnice. Zatim te iste grobnice su prekopavali i premještali, te iz tih razloga tijela nisu kompletna i mnoge majke moraju da ukopaju samo po jednu kost od svoje djece. Zločinci poslije 20 godina negiraju genocid u Srebrenici, minimiziraju broj žrtava, iako postoje presude za genocid u Haškom tribunalu, međunarodnim sudovima pravde i u sudu Bosne i Hercegovine. U udruženju Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa sam od samog osnivanja.
Cilj organizacije jeste istina, pravda i odgovornost za žrtve Srebrenice i Žepe. Praćenje ekshumacija, grobnica, identifikacija, pokopi, briga o starim, bolesnim i djeci bez jednog i oba roditelja, osnažiti povratnike u Podrinje, praćenje suđenja zločincima i mnoge druge aktivnosti koje imamo i koje se vremenom ukazuju. Toliko hvala. Dear Prime Ministers, Erna Solberg and Denis Zvizdic, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. I was given the special honor and pleasure to greet and welcome you on behalf of the organizers and myself as Ambassador of Bosnia and Herzegovina. Thank you for responding to our invitation. Gratitude belongs to all of you along who came here today from all over Norway. Thank you to all former and current political, public and culture workers and authorities, representatives from the Norwegian Parliament, the Norwegian government, ambassadors and the representatives of the diplomatic missions and other governmental organizations who are here with us today. I also want to express my appreciation to the representatives of the prestigious institutions such as Nobel Institute, University of Oslo, the Norwegian Helsinki Committee, the Center of Studies of Holocaust and the Religious Minorities, Peace Research Institute of Oslo, representatives of the media, and many others NGO organizations. A special gratitude, of course, goes to the Prime Ministers of Norway and Bosnia and Herzegovina. Thank you, Erna, and thank you, Denis. Thank you for acknowledging a lasting friendship between our two countries and our two peoples by your presence. We especially appreciate that this year, Foreign Minister Borje Brende will represent Norway on the 11th of July in Srebrenica. I'm thankful to a large number of guests who came from Bosnia and Herzegovina for this occasion only to participate in tonight's program. Today, we stand calm remembering the over 8,000 Bosniaks killed in Srebrenica, most of them killed in just 3 days. Your reply to our invitation tonight is much more than the act of paying tribute to the victims of Srebrenica. Today, we mark 20 years since genocide in Srebrenica and the endless and terrible misery that hit one European nation on July 1995. And today, as well as for the last 20 years, we are searching for the answer to one question: why? This evening is about the genocide, but we also want this evening to be about peace. Oslo is known worldwide as the capital city of peace, where the world's greatest award for peace is given annually, sending a universal message to all humanity. And today, from this place, we boldly, decisively, and uncompromisingly want to say that we are ready to defend, and at any price, the most universal value of human community, which is peace. Here in Oslo,
the world's center of peace, and in Sarajevo, the world's meeting point of civilizations, cultures, and religions. Finally, allow me to thank the committee for the preparation of this commemoration. Thank you, Maria. Thank you, Edin, Guri, Miralem, Ivar, Sanela, Fadil, and many others. We are proud of you, and you invest efforts to make this gathering a day to remember. Thank you. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to wish you welcome to this memorial concert. My name is Tarik Cicic, and I will, on behalf of Bosnian organizations in Norway, be your host tonight. On 11 July 2015, it will be 20 years since Serbian military forces overran the Bosnian defenses and entered the city of Srebrenica, at that time proclaimed United Nations safe area. Puzzled and partly disorganized, the Dutch United Nations soldiers gave up control of the city to Serbian forces led by General Ratko Mladic. He was under political control of Radovan Karadzic, but inspired and morally and materially supported by regime of Slobodan Milošević. 11th July 1995 will forever stay in our history books as the date of the biggest crime in post-war Europe in the 20th century. 8,000 Bosnian men and boys were slaughtered in the aftermath of Serbian takeover. As the Secretary General of United Nations, Kofi Annan, stated in the United Nations report on Srebrenica genocide in 1999, the tragedy of Srebrenica will haunt our history forever. We must remember those who lost their lives in the massacre, honor their names, and never forget. It is also important to keep in mind that successful reconciliation must be based on the truth and justice for the victims and for the perpetrators. We are glad so many have found the way to Gamle Lošinj tonight. In particular, I would like to thank the Norwegian and Bosnian Prime Ministers. By your presence, you are making this evening truly exceptional for us. I would furthermore like to thank our Bosnian guests, artists, who have traveled 2,000 kilometers to honor the memory of Srebrenica in Oslo tonight with their music. I now have the pleasure to give the floor to Prime Minister for Norway, Erna Solberg. Kjære statsminister, kjære representanter for det bosniske samfunnet i Norge, kjære alle sammen. Vi er samlet for å markere at det er 20 år siden folkemordet i Srebrenica fant sted. Det var den største forbrytelsen mot menneskeheten i Europa siden 2. verdenskrig. Konfliktene på Balkan fylte nyhetsbildet i mange år. Dystre meldinger om borgerkrig, om etnisk rensing skapte en følelse av avmakt som Europa knapt har kjent siden den 2. verdenskrig. Vi glemmer ikke bildene fra markedet i Sarajevo eller flyktningestrømmene fra Bosnia. Det var vanskelig å forstå hvordan sånne grusomheter kunne finne sted så nær oss. Når vi nå minnes Srebrenica, så går tankene først og fremst til ofrene og til de etterlatte. Unge gutter og menn som mistet livet, kvinner som ble fratatt ektemenn og sønner, kvinner som ble utsatt for grove overgrep, og familier som ble revet fra hverandre.
Verdenssamfunnet maktet ikke å forhindre at så grove overgrep på ny kunne skje i Europa. Året før Srebrenica-massakren i 1994 fant det sted et folkemord i Rwanda. I fjor besøkte jeg selv Rwanda og minnesmerket for ofrene. Det etterlot et sterkt inntrykk. Det er særlig følelsesmessig å se bilder av mange ofre. Etter Srebrenica og Rwanda slo verdenssamfunnet fast at slike grove forbrytelser aldri skulle skje igjen. De som hadde medvirket til folkemordet og krigsforbrytelsene skulle stilles til ansvar. Og flertallet ble tiltalt. Mange soner nå sine dommer. Rettssakene nærmer seg slutten. Og det betyr mye i kampen mot straffefrihet. Og ikke minst betyr det mye for ofrene for disse overgrepene. Og når vi minnes Srebrenica, så skal vi også ta lærdom av det som skjedde. Og verdenssamfunnet har tatt dette på det største alvor. 10 år etter Srebrenica vedtok FNs generalforsamling prinsippet om ansvar for å beskytte. Det innebærer at når en stat ikke evner eller ønsker å beskytte egen befolkning mot massive overgrep, mot krigsforbrytelser, mot folkemord, ja, da har verdenssamfunnet et ansvar for å gripe inn. Da må vi ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler i tråd med FN-pakten og folkeretten. Sikkerhetsrådet har slått fast at slike forbrytelser kan være en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Etter Rwanda og Srebrenica var det mange som mistet troen på FNs evne til å lede fredsoperasjoner. Og siden den gangen har FN gjennomgått mange reformer som har gitt organisasjonen en helt annen forutsetning for å lede operasjoner. Med prinsippet om ansvar for å beskytte og reformen av FNs fredsoperasjoner har verdenssamfunnet fått nye verktøy til rådighet for å forhindre et nytt Srebrenica eller et nytt Rwanda. Men dessverre ser vi fremdeles at det begås grove overgrep i væpnede konflikter. Sivile blir ofte uskyldige ofre. Uenighet i Sikkerhetsrådet gjør internasjonale samfunnet handlingslammet, og vi har ikke alltid klart å finne gode løsninger for å beskytte sivile i konfliktområder. Men vi har heldigvis også sett eksempler på at verdenssamfunnet har grepet inn. Sikkerhetsrådet har i noen tilfeller brukt militærmakt for å beskytte sivile. Det gjorde de i Libya for å stoppe Gaddafis bombing av egen befolkning, og i Elfenbenskysten i 2011. Så i dag, når vi minnes ofrene og folkemordet i Srebrenica, så skal vi huske at det faktisk brakte noe med seg for verdenssamfunnet. Prinsippet om et felles ansvar for å beskytte har bidratt til å forebygge og forhindre de aller groveste forbrytelsene verden kjenner til. Krigsforbrytelser, folkemord, etnisk rensning og forbrytelser mot menneskeheten. Og i dag, 20 år siden folkemordet i Srebrenica, er det også betimelig at vi stopper opp og ser på alt vi sammen har oppnådd i de 20 årene som har gått. Vi ser et Europa som preges av økt integrasjon. Vi ser et Europa med samarbeid på tvers av landegrensene. EU har blitt utvidet fra 12 til 28 medlemsland de siste 20 årene. 2 av republikkene i det tidligere Jugoslavia har blitt medlemmer av EU og NATO. Og så er jeg glad for at Norge har et nært forhold til Bosnia-Herzegovina. Og jeg er glad for at dere, som representerer det bosniske samfunnet i Norge, også er med på å knytte Norge og Bosnia-Herzegovina tettere sammen. Mitt parti Høyre har tidligere hatt et samarbeidsprosjekt med politiske partier i Bosnia-Herzegovina. Fokuset har vært på kvinners deltakelse i politikken, på å bygge ned skillelinjer på tvers av partiskillelinjer, religion og etnisitet. Jeg har satt særlig pris på besøk av en gruppe unge politikere fra Bosnia-Herzegovina som jeg møtte på valgdagen i 2013. De var her
for å se på hvordan vi gjennomfører valg. Og bosnierne som kom til Norge som flyktninger på 90-tallet, er nå godt integrert i det norske samfunnet. Dere er viktige bidragsytere på en rekke områder, og dere har skapt et nytt liv i Norge. Det gir håp både for andre som i dag er rammet av konflikt, og ikke minst for de som har flyktet fra den i Europa eller andre steder, om at det er mulig å skape en bedre tilværelse, et bedre fremtid. Forhåpentligvis vil det være en fremtid hvor vi med sikkerhet kan slå fast aldri igjen. We thank Ms. Prime Minister for this speech of recognition and support. In particular, I wish to thank you for recognizing the crime in Srebrenica as genocide. This has been done by European Union, United States Congress, and several international institutions before. To have this confirmed also by the Norwegian government is a recognition of the magnitude of the crime inflicted upon our people of Srebrenica. It is therefore a message we receive with gratitude and applause. Our next speaker is the Prime Minister of Bosnia and Herzegovina, Denis Zvizdic. Poštovana premijerko Solberg, uvažene ekscelencije, poštovani Bosanci i Hercegovci koji živite u Norveškoj, draga Zumro i dragi Amore, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji. Danas ću govoriti o dvije za nas u Bosni i Hercegovini sudbinski važne teme. Prva je Srebrenica, ta strašna rana na tijelu Bosne koja ne zarasta, koja i poslije 20 godina izaziva neizmjernu tugu i još uvijek traži odgovor na pitanje kako je bilo moguće da se u srcu Evrope i pred očima čitavog civiliziranog svijeta mogao dopustiti i dogoditi najveći zločin, masakr i genocid poslije Drugog svjetskog rata. A druga tema je moja domovina, Bosna i Hercegovina, zemlja prelijepih prirodnih bogatstava i srdačnih i vrijednih ljudi i zemlja koja polako, ali vrlo odlučno korača ka članstvu u porodici evropskih zemalja, kojoj i geografski i ekonomski pripada. Govorit ću dakle o dvije divergentne teme. Sa jedne strane o tugi i nepravdi, a sa druge strane o nadi, entuzijazmu i stvaralačkoj energiji. Dakle, o dvije vječno suprotstavljene i isprepletene emotivne krajnosti koje su i u Bosni i Hercegovini kao i na svakom drugom mjestu u svijetu koje je bilo pogođeno kataklizmičnim ratnim razaranjima u stalnoj borbi da postanu dominantan obrazac ponašanja i djelovanja čitavog društva. Ipak danas, kada obilježavamo 20. godišnjicu genocida u Srebrenici, mogu kazati da je u Bosni i Hercegovini kao višestoljetnoj multikonfesionalnoj zajednici i ovaj put, kao i mnogo puta ranije, pobjedila namjera Bosanaca i Hercegovaca da nastavimo graditi našu zajedničku budućnost. Nada je utemeljena na vjerovanju da je u osnovi svakog napretka moralni uspon, a svakog poraza moralni pad, kao i vjerovanja da je tolerancija najveći stepen moći, a da je osveta prvi znak slabosti. Ali isto tako moram kazati da nećemo i ne možemo zaboraviti Srebrenicu. Jer se vođeni ranijim iskustvom plašimo da bi se, ako bi je zaboravili, sličan zločin i genocid nad bošnjačkim narodom mogao ponoviti.
Mi u Bosni i Hercegovini smo u našoj dugoj historiji već svjedočili činjenici da je zaborav najbolji povod i osnov da se zločin ponovi. A upravo to se dogodilo i svaki put kada je civilizirani svijet rekao nikada više, a onda takvo obećanje zaboravio i iznevjerio. 1937. godine Picasso je naslikao Gerniku kao antiratni simbol i sjećanje na nedužno ubijene civile u nasumičnom bombardovanju maloga gradića Gernike. I kazano je da se to više ne smije dogoditi. A onda je 1937. otvoren Buchenwald, pa Mauthausen, pa Auschwitz, u kojima su ubijeni milioni nedužnih civila. I opet je kazano nikada više. I onda se dogodila Srebrenica. Najveći genocid u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Zločin koji je zamračio civilizacijske tekovine i izbrisao pojam humanosti. Zašto? Zbog čega su za samo 5 dana ubijena 8.372 nedužna civila u dobi od 12 do 80 godina. Svake minute je u tih 5 najtužnijih dana u historiji Bosne i Hercegovine u tom bezumnom pohodu zločinaca oduziman jedan nedužni ljudski život. Život oca koji je sanjao o lijepoj budućnosti svoje djece i život djece koji bi sada bili 30-godišnjaci i igrali se sa svojom djecom. Gdje je tada, toga strašnog jula 1995. godine, pogriješio civilizirani i dobro obavješteni svijet? Majke Srebrenice i svi humani ljudi još uvijek traže odgovore na ova pitanja. Traže istinu, pravdu i kažnjavanje zločinaca kako bi onda kada pronađu i ukopaju svoje najmilije mogle u ispunjenju barem ovozemaljske pravde naći malu dozu svoga smiraja. I Evropa je opet kazala da nikada više neće dozvoliti genocid na njenom tlu. Europski parlament je 15. januara 2009. godine usvojio rezoluciju kojom se 11. juli proglašava danom sjećanja na Srebrenicu i danom sjećanja na žrtve genocida u cijeloj Europskoj uniji. Svi duboko vjerujemo da će se ovaj put takvo obećanje ispuniti i da se više nikada neće ponoviti međunarodne okolnosti ili društveno uređenje koje bi moglo proizvesti neku novu Srebrenicu. I mi u Bosni i Hercegovini kažemo da nikada više nećemo dozvoliti da se genocid ponovi na tlu naše domovine. I pozivamo sve kojima su mir, suživot i prosperitet, predstavljaju habitus ponašanja i političkog i društvenog djelovanja, da im Srebrenica bude trajna opomena i svjedočanstvo šta se dogodi kada zaćute oni koji ne kažu ono što bi trebali jasno i glasno kazati i ponavljati. I kada se, ostajući pasivan, dopusti zlu i barbarizmu da pobjede dobro i civilizaciju. Zato ne smijemo i nećemo ćutati. I nećemo i ne možemo kazati da poslije Srebrenice treba prestati pisati poeziju, kako je to posle Auschwitza rekao poznati njemački filozof Adorno. Naprotiv, jer trajna patnja, a to je u slučaju Bosne i Hercegovine Srebrenica, ima pravo na svoj izraz. Pravo na tumačenje boli svake majke koja je ostala sama, na pijetet grada koji je ostao bez svojih stanovnika i na zahtjev za pravdom države čiji su nevini građani mučno ubijeni. Zbog toga je potrebno pisati i govoriti o Srebrenici, ali i o svim holokaustima i genocidima 20. stoljeća, baš onako kako to piše i djeluje Vetlesen, kako bi svi shvatili uzroke, ciljeve i razmjere počinjenih genocida kao zločina i zla najvećeg ranga. I što je najvažnije, kako bi svako od nas i svi mi zajedno radili na njihovoj prevenciji. Jednostavno moramo pisati i govoriti o Srebrenici, jer bez suočavanja sa prošlošću nije moguće graditi budućnost. Srebrenica je planetarni simbol. I zbog toga ćemo pisati o Srebrenici i svjedočiti o tom vremenu bezumlja, kako se više nikada na tlu moderne Evrope ne bi mogla izroditi zločinačka ideja i misija koja bi za cilj imala ubijanje nedužne djece, muškaraca i staraca.
Srebrenica će ostati trajni tumač barbarstva i bezumlja i tužni, najtužniji simbol boli svake majke koja je ostala bez svojih sinova i svakog nevinog djeteta koje je moralo odrastati bez svog oca, svoje braće i sestara i bez svojih najdražih. Srebrenica je morala i mora biti prekretnica u odnosu Evrope prema Bosni i Hercegovini i u odnosu Evrope i svijeta prema raznim separatističkim i secesionističkim težnjama i događajima na Balkanu koji mogu poremetiti naša nastojanja da kreiramo stanje trajnog mira, prosperiteta i stabilnosti. Mi to u Bosni i Hercegovini istinski želimo, a Evropa i NATO nam to mogu i osigurati. Sada vam želim nešto kazati o drugoj temi sa početka mog govora o mojoj domovini, o Bosni i Hercegovini, iako sam potpuno siguran da su vam moji dragi Bosanci i Hercegovci koji žive u vašoj državi kazali sve ono što je važno i pohvalno. I zbog toga ću ja kazati samo nekoliko činjenica koje su u ovom momentu bitne i aktuelne. Najvažnije od njih je da smo snažno pokrenuli i dinamizirali sve procese koji znače ubrzano ispunjavanje uvjeta za pristup Evropskoj uniji, odnosno za dobivanje kandidatskog statusa. 1. juna je stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je otvorio novo poglavlje odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. I već sada možemo kazati da Bosna i Hercegovina, obzirom na postojanje pozitivne političke volje u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kojim predsjedavam, kao i u parlamentu Bosne i Hercegovine, ima potpuno izvjesnu evropsku perspektivu. Druga bitna stvar su ekonomske reforme koje provodimo u Bosni i Hercegovini sa namjerom da naše komparativne prednosti stavimo u funkciju našeg ekonomskog razvoja. Želim istaći nekoliko bitnih pokazatelja koji su najbolji prikaz naših napora i najbolja pozivnica investitorima da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je vrlo konkurentna zemlja s obzirom na njen geostrateški položaj, prirodne resurse, educiranu radnu snagu, razvijen bankarski sektor i stabilan kurs, mogućnost razvoja poduzetništva kroz mala i srednja preduzeća, razvojne mogućnosti i atraktivne projekte u energetici, šumarstvu, drvnoj i metalnoj industriji, vrlo ozbiljne poljoprivredne kapacitete kao i velike potencijale u sektoru turizma. Bosna i Hercegovina obuhvata prelijepi prostor od 51.000 kvadratnih kilometara kao dio od samo 5% prostora čitave planete Zemlje koja ima sve vrste prirodnih bogatstava, rijeka, šuma, planina, pitke vode i mineralnih sirovina. Bosna i Hercegovina se po hidropotencijalu nalazi na 8. mjestu u Evropi. 50% naše površine je prekriveno šumama sa različitim tipovima drveta najveće kvalitete, a ostalih 50% zauzimaju zdravi pašnjaci i plodne ravnice koji obiluju pitkim vodama i rijekama i predstavljaju izvanredan resurs za proizvodnju organske i zdrave hrane. Bosna i Hercegovina raspolaže za značajnim potencijalom u metalnoj, tekstilnoj industriji, odjeće i obuće. Naši radnici u ovim sektorima imaju potrebne vještine i praktična iskustva, što je izuzetno važno za dalji razvoj i činjenicu da će se povećanje konkurentnosti zasnivati na znanju i inovacijama u navedenim oblastima. Posebno želim spomenuti sektor turizma i okoliša. Bosna i Hercegovina ima izvanredan položaj, konfiguraciju terena sličnu svjetskim turističkim destinacijama i pogodnu klimu. Imamo desetine rijeka, jezera i parkova prirode. Bosna i Hercegovina ima više od 2300 nacionalnih spomenika, materijalne i duhovne kulture, koji pripadaju različitim civilizacijama, koje su obitavale u Bosni i Hercegovini u njenoj 1000 godina dugoj historiji. Ne postoji niti jedna grana turizma za koju Bosna i Hercegovina ne posjeduje potrebne predispozicije, ali ono što nam nedostaje su infrastruktura i prenos savremenih znanja i iskustava. 2017. godine će se olimpijska zastava poslije 31 godine vratiti u glavni grad Bosne i Hercegovine, u olimpijsko Sarajevo, u kojem su 1984. godine održane 14. zimske olimpijske igre. Te 2017. godine će na bosansko-hercegovačkim olimpijskim planinama Bjelašnici, Igmanu i Jahorini biti održan EOF, odnosno omladinska olimpijada uz učešće više od 1500 sportista iz 49 zemalja Evrope i šire regije. Pozivam vas da budete naši partneri u ovom važnom i promotivnom događaju za Bosnu i Hercegovinu.
Poštovane ekscelencije i dragi prijatelji, želim završiti ovaj dio govora o mojoj državi Bosni i Hercegovini sa citatom fra Petra Anđelovića, pripadnika reda Franjevaca koji su prisutni u Bosni od 13. stoljeća, koji je na kraju svog vrlo sadržajnog života rekao: Bosna je važna jer je prije svega ili više od svega oznaka za civilizacijski proces koji se kroz historijske promjene i političke događaje odvijao tokom cijelog jednog milenijuma. Bosna je uvijek bila mjesto susreta naroda, religija i običaja i po tome je bila neobična, velika i zanimljiva i kao takvoj njoj nema smrti. Jer ako bi nestala Bosna, nestao bi primjer kako bi ljudi mogli živjeti zajedno i nadživjeti sve patnje nadolazećih vremena. Uvažena premijerko Solberg, uvažene ekscelencije, dragi prijatelji, na kraju mog govora želim se još jednom najiskrenije zahvaliti prijateljskom norveškom narodu i norveškoj državi za sve što ste učinili za Bosnu i Hercegovinu i Bosance i Hercegovce onda kada je to nama bilo najpotrebnije. Vjerujte da vam to Bosna i Hercegovina nikada neće zaboraviti i da ćete u našoj historiji i što je još važnije u našim srcima ostati trajno upisani kao naši iskreni prijatelji. Zbog toga svima onima koji iz prijateljske Norveške dolaze kao turisti ili investitori ili jednostavno prijatelji naših Bosanaca i Hercegovaca, ja unaprijed želim dobrodošlicu u moju domovinu u Bosnu i Hercegovinu. Isto tako želim zahvaliti i vama, mojim dragim Bosancima i Hercegovcima, na vašoj uspješnoj integraciji u norveško društvo. Pokazali ste da dolazite iz zemlje koja zna cijeniti istinsko prijateljstvo i stvarne društvene vrijednosti. Hvala vam i ostanite takvi kakvi ste i bili do sada, obrazovani, vrijedni i perspektivni. I na kraju, dragi prijatelji, želim još jednom da vam prenesem poruku koja ima trajno značenje. Najiskrenije vam hvala za sve i dobrodošli, dragi prijatelji, u Bosnu i Hercegovinu, bilo gdje i bilo kada. Hvala vam. We thank Prime Minister Zvizdic for these strong words of the genocide, the potential of Bosnia and Herzegovina, and for a tribute to Norway for its support to Bosnia during and after the war, and for its welcome and support to many Bosnians living in this country. Now we start our music program. Our first artist tonight is born in the Basque city of San Sebastian in Spain. She has had lead roles with the Norwegian Opera in Oslo since 1989 and has performed with opera houses and theaters around the world with such parts as Othello's Desdemona, Manon, Lady Macbeth, and Puccini's famous Tosca. She has also been awarded many prizes, including Kirsten Flagstad Prize in 2006 and Order of Isabella the Catholic by Spanish Foreign Ministry in 2013. Please welcome Ms. Istiar Galdos, accompanied by Mr. Helge Evju on piano.
Thank you for this great area. Our next guest traveled to Oslo from Sarajevo, the Sarajevo Stringed Quartet. They will give us Adagio in G minor by Tommaso Albinioni, followed by Divertimento in D major by Mozart, and Emina by Tomislav Ulik. Please welcome Dževad Šapanagić on first violin, Korina Stambolić second violin, Aida Dajlić viola, and Mila Kamenjašević on cello.
we thank Sarajevo String Quartet for its performance. Every time I hear Adagio in G minor, my thoughts fly back to Sarajevo under siege, which I personally remember. Sarajevo String Quartet was established in 68, and has by its musical excellence impressed the audiences in Bosnia internationally ever since. The quartet has remained active during the whole siege of Sarajevo, where they were performing under shelling and sniper fire, often in buildings damaged by enemy. By so doing, the Sarajevo String Quartet and other artists in the war-torn Bosnia demonstrated that culture and humanity refuse to surrender to evil. Now we'll take 20 minutes break. I would like to inform you that in the entrance to this hall, the drawing exhibition by artist Šukrija Meholjić is shown. Šukrija is a native of Srebrenica and resident in Norway. So you can review his paintings, but please be sure you're back in 20 minutes, which is 5 minutes past, 35 minutes past 8. Thank you. Please be punctual. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm honored to introduce our guest from Zenica, the city in the heart of Bosnia. Zenica Youth Corps was established in 1992 at the onset of the Bosnian War, under supervision of Professor Milenko Karović. Milenko has been its conductor ever since and is this evening as well. With soloists Ms. Olja Šišić and Ms. Kanita Alić, the corps will perform the magnificent Srebrenica Inferno. Ladies and gentlemen, the corps spent a week in transportation to join us this evening in Oslo. Please give them a warm welcome. Stvoritelja utočište tražim, od ovog svijeta o kojem je zborit, jer pun je džinski i pobuda vražih. Život koji sam dotad uživala sada mi se kao san pradavni čini. Ili ga možda nikad nisam ni imala. I kada iznad pločnjakova vota banuše kao šeitanove glave, osjetih da ću opet biti sirota. Još jedanput ruke s pogledom koji oprašta se navijek, dijetu svom pružih izgubljena, šutke i
i zaleti se njegovom ocu preko cijevi njihove crne puške i odoše mi dvojica najmilijih. Zaklane u jažvi poviše kuće, mrak mi na očima dođe. Razum pomutih i nauznak padoh u potok suhi na kraj te ophođe. Još jedan put, zauvijek, na tom slikom stadoh. Smijahu mi se, jest ako mi Boga. Otosko, nježno, ko da bi me rado grlili takvi. Grla krvavog. Htjedoh im prići i glavu naslonit na prsa topla, izljubit im čela i sklopit oči što ko lampinjoni još su sjale, bistre, kao vrela. Ali me za kosu ščepa krvnik ljuti i spriječi me što sam činit htjela. Otad se gube moji zemni puti, otad po paklu najdonjem hodim, kakav ne može se ni vidjet, a ni slutit. Tek se natreće okreto, naš čer, na djevojče što viš mene staja, ko kamen nijemo, posve oduzeto, branila se od svih njihovih, al obje bjesmo uznice sapete, žrtve u mreži smrtonosnoj.
Ovo je mjesto plača i urlika i molitava nesretnih sestara, psovke i hrka od divljeg užitka od kojih ti se jadno srce para i kosa strši od straha na glavi, potkožni drhat sa nogu obara.
dotle svezana i okrvavljena, u kutku nekom, mišljah među vrećama, s povezom crnim preko očnih zijena. Osjetih tada kako nisam sama, već da vozilo ispod te cerade napunjeno istim sužnjem je, ženama. Jedna mi sestra više mjesta dade, uzvivši svoja leđa pogurena, a druga šapatom pitat me stade: kud nas to vode? Ko sam? Cura? Žena? Ko da i mene upit taj ne kopka. Prouči nešto, rekoh, treba će nam. Tamo pred podne, u krugu, javi se mrmor, pa huka, pa uzvik za uzvikom. Jedno su tijelo u visokoj travi vješali o vrh stabla s vrlikom, na očigled svih muških logoraša. Nije mi ništa trebao reći niko. Zla minuta mog susjeda je snašla, a muke koje potom poživjesmo ni jedna ljudska pamet ne domaša. Mogla sam vidjeti zaumno zlo dok kroz prozor iza rešetaka gustih i čuti kako mučenik je sopto. Krvni ga nakla, a on jauk pusti ko jelen kad ga sačma zgodi vruća, pa od boli vrat krivi i čeljusti. Krvni ga puste da mu krv kipuća kaplji niz vrat. Vrnje, a žrtva poče ručati bojići se smrti najteže, najcrnje. Moja me mašta radeć bez počinka nosila kući pustoj, u voćare. Tu me čekala moja tužna mivka, pa mahnuvši mi sa divanhane stare, letila ko lasta u moje dimije, plačući li sestrinske kahare. A onda mi se oko struka svije, a ja je grlim, kosu joj natapam kao da je češljam i kao nekad mijem. Na jednom dogme koji ljuto vrime, kad grane munja gromovi zapale, sa vrata poznat poziv pokosi me. Od mene se traži da se mirno svučem i da se tu noć izgrlim sa njime. Nikad, reko, i zaklej se onim koji jedini se može odazvati u ovoj izbi u časima bonim. Tada krvnik, psovkom, što potresa se od nje Božije prijestolje silno, pogrdi me na kom zemlja i zvijezde i nebesa stoje stabilno. Neka ti tvoj Bog, na čijoj si stazi od moje ruke, sakloni i spasi. I opet mi sve svetinje pogazi i na me skoči čim se svjetlo ugasi. Branila sam se sve dok snage ima, ko vučica, vičući prokleda si, sve dok mi glavu ne stuče sa tlima. Svijest izgubih i u košmar padoh, je smjenjuje se hropat subodima. A kada sebi dolazi ti stado, gola kao prst, skupim svoje krilo, te svivši svoje tijelo jadno, u sobi ih je nekoliko bilo, da gledaju me kao plijen ili sliku. Prije no što usta preda me izbi moj čovjek, moj halal, jedini pred kim nisam avret krila.
jadniče, da li ti je Bog, ako ćeš ga znati, u Svetom pismu, riječi neizmjernoj, rekao da dušu drugom ubiješ radaha čemernog? Ili ti je rekao da paziš komšije u više onih svetih zapovjedi, u zadnjima 2 i u 6. prije? Ili zatim zapisa ploča ne vrijedi?
nobody can stay indifferent after hearing Zenica Youth Choir perform their Srebrenica Inferno. Every summer, Zenica Youth Choir performs this piece at the Memorial Center Potocari in the surroundings of Srebrenica, deeply touching the hearts and souls of the visitor paying tribute to the victims of genocide. Our program now will continue with the last musical number tonight. Miss Istiar Galdos will sing the aria Ambel di Vedermo from Puccini's Madama Butterfly, accompanied by Mr. Helge Evy on piano. Please give them a warm welcome.
Thank you, Istiar, for this stunning performance, giving us hope for the future. There has been 20 years since the Srebrenica massacre found place. Humans are by nature optimistic, and we may find it difficult to be reminded of the painful events from the history. It is well known how the sequence of events that might lead to the horrible crime of genocide starts. It starts with ignorance. It is our common duty to spread the knowledge and understanding among the people and nations, and thus contribute to preventing genocide from ever happening again. Thank you for taking part tonight in keeping the memory of Srebrenica genocide alive. Have a pleasant evening.